دونك الزول في الأول، الزول ذا حمايان، الزول وقاعد يغدي التفاعل، الزول يولي قارن الزول قبايليين عندها مثلا. الزول في الأول الزول وقاعد يغدي التفاعل. قال لي كوبوي تتفاصل هذا الساعة كاخر ذا كوبوي ولا الساعة قندورة. ولا الساعة قميص. خلاص الساعة كيا اتشابو ذا كوبوي ولا عاد فينا ذا بدوى غادي نسلم. مقارا كي قلت فينا غادي نسلم ورتبينا ذا بدوى ورتينا غادي مسلم بختار ورتينا غادي مسلم بنو هلال. هكا مقار ذا كوبوي خلاص. دونك الزول في الاول الزول ذا حمايل. دونك دينا كان يوث الحاجة اذافو ام سباطلين اسيني مثلا اكسل بلا بسير احد حلو في الله يعطيك صحة نتبع الله فيناش اتصل شغال يدنيض عجبنتي ضغط كيما كان قوال اكسل بلا بسير مس اكسل بلا بسير اسمحي لعناش. دونك كيما كان قواليس افلا بوليس جوستومون كابيل الجيريان افلا بوليس كابيل دو لا كابيلي يقول لنا كثورة زرير اونتر المارطو لونكلوم وزرين انا مشي على خدمن اتسوالين اي ثماث سنة هاث ماضي لن وراو نعم من سن لن وراو بولتماث سن لن ويثماث سنة هاثي بوندي الاربعة كثورة دين لابوليس الاربعة لابوليس عزوغن يقصدان دي الاربعة نا لابوليس مشري يقصدان دي الاربعة نا لابوليس سي با موا في وضعيا يقصدان لابوليس لابوليس الاربعة يقصدان قواضيا توا نا الكونترا لابوليس وضعيا يقصدان دي الاربعة اتسوالين اي ثماث سن تسرفادنتن هاث ماضي تشيري ناس شوكتا هاث هذا بويا كي خدم لا راسم قراحنت في كلتاكي يمي يرفض الرشنا يرفض لي جونا وليو لي جونا إلا ذي الميزيريا مساكيت الخدمة ولاش زراماكو الدبلوم ذي الجيب الميتي ولاش لافا لاز الشوماج الحيف اوكان اسبوار ولاش الزواج ولاش لافونير ولاش الدارية ولاش كوا خمر الزات لافونير دا شو سي خدم تبون لو كنت شنقريحة لافونير بور نو جون كابيل دا شو سي خدم تبون لو كنت شنقريحة ولا لافاني بوا مال إغلقن لافاني وخدمنا ساكادلا أكني خدمن بور نو جون صادير ولا شكو ديسبوار هاكو ويا ناغ القرن تيسورة راح ثورة فتحيت لافاني داين بغا كان بوزا لا كيستيون يتبون لو كنت شنقريحة الشميل لي زاساسان لي كريمينال يا شنقريحة Qui a tué Bill Gates Salah? Pourquoi vous avez tué Bill Gates Salah? Et pourtant, il était dans la bonne voie. Il déteste les Kabyles. Il a fait interdire le drapeau amazigh. Il a mis beaucoup de Kabyles en prison. Mais pourquoi vous l'avez tué? Non, jamais de la vie. Je ne crois pas à ça. Bon, معليش. Il est où Bouteflika? Est-ce qu'il est mort enterré? Est-ce qu'il vit en Suisse? Est-ce qu'il est toujours vivant? C'est mon président. Je cherche mon président. Il est où? Mon président Bouteflika m'a fait du bien. Mon président Bouteflika, je l'aime bien. Il est où? Je le cherche. Voilà ce qu'il va savoir.
Mon cher président Bouteflika, tu as fait beaucoup de choses pour la Kabylie. On t'a donné un burnous. Aïtman Glati Hanashi, tu te souviens? Aïtman Glati Hanashi, ils t'ont applaudi. Mon cher Bouteflika, monsieur Tebboune, monsieur Chenegriha, où est-ce qu'il est Bouteflika? Est-ce qu'il est mort? Montrez-moi son cercueil, je vais aller. Hafid Zora. Hein? S'il n'est pas mort, je peux bien parler avec lui. Je peux bien lui rendre visite chez lui. Il est où Bouteflika? Ya Tahanin. Où est Bouteflika? C'est un président pendant 20 ans quand même. Ministre de la Défense, Premier ministre de Boumedienne. Ah, depuis les années, depuis 62, il était toujours dans votre gouvernement. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est? On aimerait bien savoir. Il est où, Bouteflika? Il est mort ou pas? Bon, Belgaïd, vous l'avez tué. Baïn. Et pourtant, vous étiez dans la même voie. Bouteflika, il est où? Si vous êtes vraiment des hommes, c'est un président, c'est un chef d'État. Il est où, Bouteflika? Il est où? وريونا يا طحانين يا تبون يديروا لك كيما بوتفليقه كيما بالقايد. C'est la même chose, tu vas passer comme eux. Où est-ce qu'il est Bouteflika? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est. Il est où? On ne sait pas. الدحدوح هذا تكمل قوال نبلها عباسي انا ناكسيل دحدوح اللي كان يبيع السلاح لماك وراه دحدوح. Vous l'avez tué, vous l'avez égorgé. Des criminels. Vous lui avez promis quoi? C'est un gars de Soimac qu'on connaît. Hein? C'est un pauvre malheureux. Hein? C'est c'est-à-dire مشي كنادي ناس تقبايليش مسكينة كيا وشعر على عقل كي خمت ثغورمت سنغامت إني داكا أكاس تخدمي واقد يفوطين وكذ من لا أقشيشا قلت الزارة شدا أشحال السفكة 150 مليون 200 مليون كي خامت تسكلي خما في العيبة أي قبايلين حذر ثمانون أكبروا من الخرف ديال الشتوى وكي تساكن راه أكينين إيا إني داكا أكي نخدم إيا أكي نفك لافيلا أكي نفك لافيون وتساكوا ذرا وتامن ثرا أكي دونروجيسترين نوثني كوفرين وين نسن أكا وين قوم كان يسال الحبس وتساكن لي صوردين لا دينا ربي ويا كلي غير عمذن دان أمس 30 دان كي قارنا دان دي قفافن ماشي تيسلاتي تيسليت مقار ساعة الفايدة دان دي قفافن كي الخنتن واللي لي سون با موناسي تسكلي خنتن ذاك لا اقبايلي غا بوضيس شغل بقشون نير لوزم فيان ايسي فيان ها اصدقارني غس تيفغ العقل ويقاثن بروبليم ذا سكان نيغس وصدقارنا راه والله راه قجون يفيك أقجون يفيكنا وكي طمع الدولة أقجون يفيكنا شو راه أقجون يفيكنا أقجون استمرضي غس والله ما يقارف دار غورك أمستذكر دارا أقجون يروغاردي غسني يتروغارد باتوا كون واتخزر مي غسني لو كذوينا وتدي فكن تخزر مونا وتدي فكن باش هوني 5 قراط أكون يدير الطف ولا شي غس ولا شتو فغا يفيكلو قجون روح قجوني كي يعجبن سكينة سيغس أتوالي ما دي قرب على غورك هذي تراجو ماسي ذكرى يقول نورا جامي كونفيونس اون توا زعما تكون وين مقار إلي تنيكي قجان إلي مقار يفتي قجان
ما راك ديني انا كنفك 150 مليون يعني تحمد بركان الصرغه ماذا يا نوتك الشمضاره الحبس يخدم شطوح ميسي قام امك ميز شطوح الا واشو الا فيه 150 مليون دينار حمد بركان الصرغه راه كابيلي با سين كروياب وتميز مرة إفا كل عقل أكدا عند بوار أكدا عند غولف أكدا عند يمت يمك يتسك واعرف لي غمان يتسك وزرم تاقموشت روح كان ما تخمض بوش دو وزرم يتسك ومشيش تاقطيط روح كان مشيش ما ذي فرقية تاقطيط بوكسوم امبوسيبل ايا مثل تي خرطاس نذر من اطاس برا ولا حرامي قلان داكي اطاس برا ولا حرامي طحانا يدي يتفرجن يستعجب على الحال يا دي موشي الكترونيك اوسي لي موشي الكترونيك ذا انواع ماشي الدولة ماشي ذا عرب ذا القبايل إذ لي موشي الكترونيك التبون امشي تشوف عظمك ذي الحبس يتسكيلا كوكايين كي يسعد على الحبس لا نشرب ولا شنو رابو زنزن ذيك الروين كيف يزنزن 7 سنين ودفع نارا يكتيني غميك ذا الفافور ذا دروغ يفقد اميك ايغا بيان سور تدور داق فافل كل شنقريحة غاد نتقلك يرميك على حبس اتسوسمضنا انا ناس خدم ذاك نيسني عاجل صافي كتشيني تيجي ماريونيت tu n'es pas président tu ne représentes rien du tout وي لي بروجي بوليتيك تشورم بروجي نتبون غادي الصرغله الجيري غادي فك الحراك اوبيراسيون زيرو كابيل فوالا سي ان كرون بروجي لي بريزيدون يمعنان ادفنوا لي تور اون الجيري ادفنوا لوزينات اون الجيري ادفابريكين تيكورياس الفافورات دي غران بور اون الجيري مين سعى شنكريحه كاتريا ماهم اش راه يخمم واكي يزمر هذا يخمم واكي دي فابريكي غادي كراي اتبونا خاص غرض tu as fait l'école nationale d'administration tu ne peux pas réfléchir chez toi غاد تصحيك الجيري تقيم كان كوانشتاكي تفدا حراكيستينا يسرغ لا كابيليا نغلي جونينا او ثني الحبس او لما كان الحبس دواكي لي بروجي نون وتفا كامارا تتفاص وتفا كامارا ونا سي با دي بروجي وكي ديجا سي با فري سي با دي بروجي اتقيم مار طابله تخمم امكان تديفلوبي مسامورت كل تغيم مار طابله امشي داوي الزيطوط امشي داوي والناس حمزه فركان امشي داوي فرحات امشي داوي وكي بروجي وكي سي با دي بروجي وكي اش مش تقانوي وكي قرناون دي كريمينال اتو ملي جون على الحبس لا يتخمم اخمت امشي راه تخدم خوان الخدمه غير لي جون اخمت امشي راه زوجن لي جون اخمت امشي راه فرحان لي جون اخمت امشي راه تخلصن زعما كاين دي فواياج اورغانيزي لي جون اخمت امشي راه حمل انت مورث نسن لي جون سي انكرويا هكا قلت يا مكون وين الوكيل البريزيدون احسن كوسميتك شمضات تبو ذا شو يضرب لي مانيفستاسيون الحبوس لي مانيفستاسيون الحبس لي مانيفستاسيون الحبس لي ماسيف ça va durer encore combien de temps يبغضوا نفذو تيمس
امان ولاش، تريسيتي ولاش، الغاز ولاش، البترول الشوتير. والله لو كان ديك تا بلاص وحق ربي ما تعاودش، ارجو ديميسيون. ما الا ويسن تعرف سي ترادوي غير تبون. جو ديميسيون. ما اكوز دو طون فيس، اكوز دو طون فيس. سير وليت اخي توي بريزيدون ديال سير وليت على فرنسا، اش دخل منك واعظ، سير وليت على اسبان تديميسيوني تروح ضع في مالك الله يسهل. راك تكليخ انا كي تكليخ فوت كيلو طنيشر قريحه، راه يخدم ليك كوشا كي تكليخ. La vieille carcasse, vous êtes la vieille carcasse. Quittez le gouvernement. Laissez la place aux jeunes. روحتي حارق دينا ربي نون يا العجوزة، يا الشيوخ، يا الشيبانيين. Vous n'avez rien à faire au pouvoir. Vous n'avez rien à faire au pouvoir. Quittez le pouvoir, s'il vous plaît. Vous êtes que de la merde. Depuis 62, c'est vous les responsables. Vous avez fait quoi? Parlons de l'Algérie. Vous avez fait quoi pour l'Algérie? Vous avez fait une grande poubelle. Et M. Poubelle est très content. Il travaille beaucoup. M. Poubelle, c'est vraiment, je lui tire chapeau. Vous avez agrandi M. Poubelle. En Algérie, il y a des Arabes, il y a des Kabyles, c'est une vérité. En Algérie, il y a des Kabyles, il y a des Chaouis, c'est une vérité. En Algérie, il y a des Touaregs, c'est une vérité. En Algérie, il y a des Arabes, il y a des Mourlis, il y a des Narabés, c'est une vérité. En Algérie, il y a des Juifs, c'est une vérité. En Algérie, il n'y a pas que des musulmans, c'est une vérité. En Algérie, il y a des chrétiens, c'est une vérité. Pourquoi vous cachez tout ça? Pourquoi? Je suis obligé d'apprendre 4 langues pour vivre. Je ne suis pas obligé. Un Français, il ne connaît que le français. Un Allemand, il ne connaît que l'allemand. Et moi, en tant que Kabyle, l'arabe, le français, le Kabyle, l'anglais. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pour faire perdre du temps? Pour qu'un jour je quitte mon pays, pour qu'un jour je quitte ma Kabylie. C'est pour ça. Tu me prépares pour quitter ma Kabylie. Le général Achour Oudahi, le général Mehna Djbar, le général Toufiq, le général Khaled Nzar, Tebboune, Chenguiriha, vous faites quoi actuellement? Vous êtes de la vieille carcasse. Vous sentez comme des grenouilles, vous sentez comme, comment on appelle ça, des vous êtes des crapauds pourris. Vous n'avez rien à voir avec le gouvernement. Quittez, laissez la place aux jeunes, laissez nos jeunes travailler. Macron, c'est le fils de ton fils, Yatboul. C'est le fils de ton fils, Macron. Mais c'est pas possible. Et vous cachez beaucoup de vérité. Vous avez ramené Djamel, paix à son âme, vous l'avez tué à Fort National. Vous êtes complice, vous avez tué et vous demandez à ce qu'on fasse une stèle pour Djamel. On ne fait pas de stèle à Djamel. Vous voulez faire de la stèle au commissariat, là, on est prêt à venir applaudir. Vous l'avez tué. C'est vous qui l'avez tué. Vous n'avez rien à cacher. Arrêtez. Couche baina den Rab. Les Kabyles ne tuent pas. Les Kabyles ont accepté toutes les races. On a fait la guerre uniquement avec les Français. On n'a jamais fait la guerre avec les Arabes.
Et pourtant, les Arabes, ils nous ont fait du mal. On n'a pas fait. Les Arabes, ils ont tué tous nos ancêtres. Et c'est vrai. Les Arabes, ils ont brûlé nos terres avec leur Futuhat islamiyya, Futuhat islamiyya. Ils ont bousillé l'Afrique du Nord. Et on les a laissés vivre avec nous. Et c'est encore le pire, les pires moments qu'on est en train de vivre avec eux. C'est pas Jamel. Ils n'ont pas pitié de Jamel, ces Arabes qui crient Jamel, Jamel. Vous n'avez pas pitié de Jamel. Vous avez la haine en Kabyle pour les Kabyles. Vous avez la haine. C'est tout. C'est pas Jamel. Vous ne défendez pas Jamel. Mais vous avez la haine pour les Kabyles. C'est tout. Les Kabyles n'ont pas tué Jamel. Les Kabyles n'ont pas tué Jamel. C'est vous les Arabes qui ont tué votre frère Jamel. C'est vous les Arabes. On n'a rien à voir avec ça. On a fait la guerre avec les Français, c'est tout. Et c'est vous les Arabes qui ont tué des milliers, qui ont tué des milliers de personnes en 90. C'est vous les Arabes qui ont tué des jeunes, 129 jeunes en Kabylie. Et c'est vous qui tirez avec des larmes. On avait beaucoup de jeunes qui ont perdu des yeux. C'est vous les Arabes, c'est pas nous. On n'a jamais tué un Arabe. On n'a jamais tiré sur un Algérien arabe. On n'a jamais tiré sur un œil d'un Algérien arabe. C'est vous qui ont aveuglé nos jeunes. C'est vous les Arabes qui font des barrages en Kabylie. C'est pas nous qui viennent chez vous et faire des barrages chez vous. Vous voulez la vérité ou pas? Moi, je demande aux Kabyles. Il n'y a plus d'écoles algériennes. On boycotte les écoles. Parce que l'école algérienne forme des terroristes. Elle ne forme pas des savants. L'école algérienne ne forme pas des savants. On va boycotter votre école. Il n'y a plus de rentrée scolaire. Il n'y aura plus de rentrée scolaire. La stèle de Jamel, faites-la dans le commissariat. C'est vous qui ont ramené Jamel pour le tuer. On ne l'a pas tué. La stèle dont fera partie Jamel, elle va être faite avec les 221 Kabyles, brûlés vifs. La stèle dont fera partie Jamel, c'est pour nos oliviers et figuiers millénaires, brûlés par vous, pouvoir algérien. La stèle dont fera partie Jamel, on va marquer son nom, c'est normal. Elle sera avec tous les Kabyles morts. On est à 221, brûlés vifs. Vous avez fait un coup. Vous les Arabes, hein, toujours, hein, les années 60, Cap Sigli. جبتوا السلاح بالهليكوبتر زعما هاو قبايل استعمار جديد جاو جابوا السلاح. C'est un mensonge. Bon, c'est des bédouins. Ils n'ont rien dans la tête. ولاد بختة ولاد بنو هلال ما عندهم والو في الراس معليش ديروا واش تحبوه. جبت له الاسلام. شكون يسب الاسلام؟ كي يدخل كي نعل تاعكم ولا تاعنا، كي يدخل كي حرق تاعكم ولا تاعنا، كي تقول اني كربي تاعنا ولا تاعكم. اخي الاسلام تاعكم سبوه نتوما وتعلمونا كيفاش نسبوه. En 76, les poseurs de bombes, parmi eux Haroun. معليش
En 80, c'est la même chose. Les années 90, combien de morts? Ben Talha, vous avez égorgé des gens. C'est pas le mec qui a égorgé des gens. C'est vous, vous avez l'habitude. Ben Talha, فكروا غير على Ben Talha. Des familles, des femmes, des enfants, égorgés. Par qui? Par les Kabyles. Par vous, Bnou Hilal, algériens. Par vous, les Arabes algériens. Par vous, l'État algérien arabe. C'est pas nous, c'est pas le MAC qui a tué tout ça. Et maintenant, 221 brûlés en 2021, avec les 129 morts, en 63, 495 tués Kabyles. Par vous, Bnou Hilal. On n'a rien dit, hein. Et vous dites qu'on est raciste. On n'est pas raciste. Mais mes Arabes, messieurs les Arabes Kabyles, messieurs les Arabes algériens, on n'est pas raciste. C'est vous les racistes. Vous êtes chez nous, en Afrique du Nord, et on parle en arabe. Et vous ne voulez pas parler kabyle. C'est nous les racistes. Bon, donc moi je demande aux Kabyles, أفوس الكفوس تاعكم تتسفسوس تنمير ثنون أحد دحنو في اللون